Šta li ovo znači? Možda je pisano vještićom azbukom. Hej, Poka! Zdravo, Frenki. Otkud ti ovdje? Posudio sam bicikl od vještice za krug po gradu. Znaš li da dešifruješ ovo? Znam. Kaže ti da nastaviš ovim putem, naići ćeš na prepreke i stići ćeš do velikog logora. Ja sam krenuo do tamo s vještičinim biciklom, tako da se vidimo. Poslije susreta s vješticom Poka je malo čudan. Samo se nadam da na putu nećemo naići na još čarobnjaka. O ne, zar opet neka vještica? Ko ste vi? Predstavite se. Ja sam druid Stribor, čuvar ovog puta. A zašto vi idete ovuda? Jer nam je tako rekla teta vještica. Vještica? Vaše isprave, molim. Ja poznajem samo jednu vješticu koja piše ovako ružno. Dragice, ta čupava. Piskava! I ona mi neka vještica. Nju ni rođena metla ne sluša. Od tebe ću pitu da napravim, stari lupežu. Dragice, ti čak nemaš ni recept za pitu, a i sve što kuvaš ti zagori. A jesi li rekao djeci da ti je to lažna brada, jer je tvoja opala? Ah, ti kruško bubuljičava! Stari pijegavi siru. Izvinite, mi moramo stići do velikog logora. I još ćemo mi razgovarati, Dragice! Pa šta čekate? Pratite me! Ovaj druid Stribor je sumnjiv. I kakvi su ovi znakovi na koje nailazimo? Gdje li će moja potraga odvesti? I hoću li naći ono što tražim? Oh Bože, ništa ne razumijem. Barem mi je lakše kada je Mila sa mnom. Neustrašiva je. Stvarno su čarobnjaci čudni ljudi. Izgleda da nisu u najboljim međusobnim odnosima. Ta stara vještica. Dobro, nije baš toliko stara. Ima samo 427 godina. A ja 871. I po ću u februaru da napunim. Ni malo poštovanja nema prema mojim godinama. Pritom djeci otkriva tajne koje mi čarobnjaci držimo skrivene. Mora da se opet zaljubila u nekog od tih smrtnika. Ta što jede ušećerene leptire za doručak. Pokazat ću ja njoj. Prijavit ću je savjetu čarobnjaka. Još malo pa će zima, a nisam pronašla put kući. Kad snijeg padne, pokreće sve puteve i staze, kad bih samo mogla da se sjetim gdje sam zalutala. Pitaću Frenkija da odskijamo do najbliže raskrsnice i vidimo koji je pravi put kojim treba da pođemo. On će sigurno pristati. Stići ćemo mojoj kući i svi će biti srećni što sam se vratila. Moja majka pitaće Frenkija hoće li da popije čaj, da se ugrije pored kamina. On će reći da nema vremena, da žuri, da mora da nastavi sa svojom potragom. Stavit će šešir na glavu, uzjahati konja i poći. Ne može tako. Poka, vi ste već tu. I Nemanja i Mina. Da, doveo me vještiči bicikl
On zna sve prečice, a Nemanju i Minu sam sreo usput. A vi morala da ste nastavnik geografije. Geografije? Ja sam druid. Mina, drago mi je gospodine druidu. Moje zadovoljstvo, druid Stribor. A sada da vam pokažem pogled. Poka, nailazili smo na znakove na putu do tvrđave, ali ništa mi nije jasno. Misliš ovako nešto? Da, šta to znači? To su putni znaci. Izviđači ih koriste da bi onima koji dolaze iza njih ostavili izvjesna obavještenja, upozorenja i sl. Putni znaci se mogu sa desne strane puta crtati u zemlji i u snigu ili se praviti od kamenčića, granje i sl. Onaj ko naiđe na putni znak, on ih i uništava. Osim u slučaju kada putni znaci daju izvjesna upozorenja. Tad putni znak ostavljamo. Ali vi možda niste nastavnik biologije? Hej, naučila sam da prepoznajem tragove životinja. Možete da pogoditi koja je ovo životinja? Ne znam, možda žaba? Ma ne, pingvin. Odakle je pingvin na tvrđavi? Za to će nam već odgovoriti Sveta knjiga. Evo vidite, deco. Sada ćemo da pogledamo osnove istraživanja životinja. Imam ja to negdje tu. Evo ga. Bez uznemiravanja. Svaki osmatrač zaljubljenik u prirodu vodi naravno računa o tome da ne uznemirava životinju. Ona životinja koja je posmatrana uvijek je nervozna. Morate biti oprezni. Pristup mora biti diskretan i u toj mjeri se ide do krajnjih granica strpljenja. Dalje, u šumi jeleni i srne ostavljaju trag od 2 papka, pošto 2 zadnja prsta ne ostavljaju trag osim kada srna bježi. I najbitnije od svega, ako posmatrate zmije, vi ćete naći zmijin svlak. 2-3 puta godišnje zmije gube svoju košuljicu. U prirodi često nilazimo na napuštenu košulju zmije. I na kraju, ako ste prvi put u prirodi, potreban je oprez. Lupa, mikroskop, durbin i objekti su osnovna osmatračka oruđa svakog zoologa, izviđača ili bilo kog amatera u prirodi. Za amatera je obično dovoljno da umije samo da posmatra. Tiho. A kakav trag ostavlja puž? Puž? Puž. Evo. Dragice! Šta mi se ovo dešava, vještične jedna? Može sa sirom. I sa zeljem. Hvala te, vještice. Frenki, šta bi ti jeo kada bi se izgubio u prirodi? Ne znam, ali puževe sigurno ne bi. Čarobni kamenu, šta možemo da jedemo u prirodi ako se izgubimo? Frenki, ako nisi ljubitelj puževa, postoje mnoge stvari u prirodi koje ti mogu pomoći u preživljavanju. Plodovi kao što su kesten, žir i lješnik su ukusni. Možeš jesti biljke koje jedu i ptice i životinje. Biljke kao što su šipurak, maslačak, sremuš, kopriva su jestive. Ako biljka luči mlječastu tečnost, izuzetak su koprive i maslačak i nagriza kožu, nije za jelo, kao ni biljke jakog mirisa. U prirodi ima otrovnih i jestivih biljaka koje su izgledom veoma slične. Jedan od primjera su borovnice i vranino oko, kod kojih plod, odnosno bobica, veoma liče, ali je kod borovnice jestiv, dok je kod vraninog oka najveća koncentracija otrova u samoj bobici. Gljive pečene na žaru predstavljaju najjednostavniji i najbrži način pripreme gljiva, ali moraš biti oprezan jer su neke gljive smrtno otrovne. Pečurka koja brzo pomodri kad se šeširić prelomi je otrovna kao i one jakih boja. Što se tiče životinjske hrane, jestivi su puževi, riječni, potočni i morski rakovi, školjke, mekušci, insekti, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice, sisari. Puževe je lako spremiti.
Mogu se zajedno sa ljuskom ubaciti u žar, kao školjke ili kesten. Mekušci su bezbjedniji za jelo nego meso divljači, jer postoji manja mogućnost trovanja i zaraze takvim mesom. Ribu u prirodi možeš pronaći na mjestima kao što su oborena debla, razno rastinje uz obalu, sjenka drveta, mjesto gdje vodeni tok pravi povrat. Ali ribu treba uhvatiti, a puževi, kao što i sam znaš, mnogo su sporiji. Legenda kaže, kogod vidi džinovskog puža na ovoj tvrđavi, ostvarit će mu se svi snovi i pronaći će ono za čim traga. Naravno, da nam ova vještica Dragica nije uprskala stvar. Ja bi pronašao sendvič sa pilećom šniclom. Znači, ja bih pronašao ono za čim tragam. Dragice i tvoje neslane šale. Dragice, ti tvoje neslane šale.